Tante litung apor panahok hepin pen litung kene bola saya aja mek lenon pancen bola itu na pini kecengsi saya aja mek lake ST status attack lake kardiang long lapen di mahaso antan kita akar dia temaphan ST status pini arni ansitame litung khebare musi cipu bonglo litung ohomor Columbus putar cipulo litung pirte ke plan pen akar lagi musi kazia ketung cipu bonglo sitame kardiang long lapen di mahaso antan kita akar dia tu pini arni anta ST status full fledged in long le jara job labangso implementation dia phan kedam tang ingkang suri ra engko ra isi MOS mateka Peace Accord 2021 ka cetok long kardiang long pen mahaso antan kita akar di tempat sitame ilitung hoi inglong le dositame silera kar dia posi ST status ba ke nahok le dositame inansi pupen dak ka cetok padopon lo lasila bangso putak sipini isi atopik and polito mapena buntu asam long adjustment northeast asam long kardiang long apen di mahaso along si litung kardiang long rido litung kardiang long ke litung metang junjung along rido lan chota kalisi asam long break jam a district mate along dia long district ne ke long kardiang ke tumtu Bisonat along ri Lokhimpur along ri Nagaon Morigaon Sibsagar Kamrup langsung dak kato le district ne ke long kardiang tumtu na nasi kardiang long lapen di mahaso antan kedua kar bitung sitame cokam cutelahin cintu nanji pupen karbi welfare autonomous council pusing pen kacing turapan lapan selesai implementation nanji pusi kali Peace Accord long kacetok paru pondo close number 3.6 alo lasila bangso putak sitame isi topik long ini topik long lapen ke thoma topik abang ke ada kardiang long ada senet Ilitung council on that clause number 2.3 long kita Government of India and Government of Assam will take necessary steps to reserve 34 seats for ST and 10 seats under open category for all communities out of 44 elected seats in Kardiang Autonomous Council pula seat ada semet bangke ang hoi ke papa labang so putak lasom thoma topics aputak sikini labang so HNC association mate labang so Kardiang Complex 4.0 first station along the chinking chitan padopon po nasi saido sudyang kong pen pusitame alam se akiran so kaperati cocok po kamatha pen MLA Dorsing dong hangake hai sitame na chitung dondolo lapen eminent scholar inot thek resadawan po Alvin Terala ke hai sitame na chitung dondo dakne litong welcome iklo lapen dotula karbi dochali asom ame po Thompson dong ke hai lapen APSLC rong tirpi ame po jaiga thara ke hai alang litong kado we pangsitame litong Northeast Karbi light pen purwan pajero lapen puthok na litong dak lapang salam the nangka jujunjia phan sitong dun ke kiding man peng raban putuan pangsitame puthok Northeast Karbi light ahin pen ani tuma phan kurang pajero nanti apor pan hok tin pen lam the litong ajupon na ke chengsi bang ke ST status aputhak senini topik ke thoma kosi topik wise le litong chiki chanik na asik ke chengsi bang ke ST status labang so topik uthak le litong chiki na ke chengsi ni APSLC ame pu jaiga thara akai sukan sini na ju ban bongpo lam ni phan ke chengsi ka ju kan tu lai lo non hat jong ke dan tang cabinet lo MLA Dipta Singh Ingleng akai hai asam da cabinet lo ka judul alam the ST status implementation aputhak kopina po ka judul ahut Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alam boy mate alam kapakla konthul asan hendo labangso ST kipia puthak kapache rok log isi dok kardiang long ke do aboro to maphan boro ekor long sitane kardiang long ke do boro to maphan ST Hills Pinangji pusi Peace Accord ke cetok nasi dak kardiang long penantan ke do akar dia to maphan ST plan siki ji aphan sitame isi ang lapo alir pen ke jong pon patolo lapen dak Kardiang long ke do aboro to maphan ST Hills ki pija pansi alang nila the kapak lak kon ason sile thek bonong nasi laso puthak APSLC ahin panal tum kopisi ning jek to bakai Dewi panda langhon kartong kilo verifikasi kartong kilo link itu akarbi atum art
aprang pen 1983 malom aprang lo binong ajar di ulo amasi 1982 ningkan ke halatum han not scheduled tribe but they are hill tribes living in plain kusela tumpan pulo 24 December 1982 ningkan isi office memorandum pen hala sehut chief secretary ke Ramesh Chandra Alangli ahut lama si hal so ateng si pibong lo sakorita ne ta pidun long lo hal so lo ateng pe lapen ason ta pidun long lo kita hal tu political right abang ke abdia tu lasi 1983 pen aku Amrikarbi National Council tu ke pantang tu si Scheduled Tribe Hills punang pinanggi lapen ke halatum panta la Kamrup Ihianatu Sonapur lapen ke Morok Dola tamo pipilane adim ad area Jaluk Paham la ibu adim ad lapen Puanatu Jagirot Adung an Jagirot si are jodoh pot hala Pumayong Bangkor long si are jodoh Ladak area anta pangrong si Nitumhan Autonomous District under 6 schedule nanti nanti siapa tu di mana lasi Karbiang lo schedule tribe hills pinangji porto mabangke alang litum kinanji an documents ta ha registrar of India lo tidak lo pencik kroy lo tu amat komat ni tu isia group tu bongo sena tu cerap dan tusi RSS bongo sena tu cerap dan tusi alang itu aku isia group toy tu lo neto pan or hill tribes na pinang net kita plain tribes kita pinang plain tribes tu na pidet lo te ala tu our cycle longi po ba ke kamat sadam ke la Sonapur ke MLA Scheduled Tribe upon reserve po kusi kamatha nama sila hanggang lo amat la putakani kapadik dar dan kapisun dun jeplan tu det lo amat pipo doktor bahwa amat ajo mat plain pensi ke toy kusi tu plain pensi amat kadang pa complain nam det amat pa pilong le det hill tribe porpa pilong le det amat non ke putakali pipe det kangjak non ama ke dapur lasi neli inut abang kecik ke kamat hadun ke hada karbi chorkali lo kuki ledo seta akapre ka tribe di masa ledo seta latum phanan kahada hill tribe kusi pinangji kusi neli ke kecik kroidun lapen lasi hilitu da karbi ang lawa sor kecik kroidun nang kusi neli kamat ha ate mahal latum ke our cycle lang abang la hello alang litum jong si hill tribe long lo lapen six schedule ateng pen alang litum autonomous council long lo lote mo ilitum autonomous state ke long hoke halatum ilitum long sinang dun rugi biala tum ke thai plain tribe sulete nang dun thulong le lagi za hill tribe sulete nang dun long ko alat apema plain tribe sulete non ilitum le Boro atau panang tu nanti kuku pemason, hal atau mata nantum anangdum ri kusi iliapo kuku kok nang lepas. Lasi hill tribe abang si itu non ta support tu nanti openly lapen non ha registrar of India long dolo akakos hal ada pen non amat pape pas dun det nanti parliament non papelu det nanti kusi ni lige kamat hal lason si claim nanti kusi kado itu patah ni ke kacau ningkrik lahir. Soropi करते हैं और तो ATP थॉट नेले करबी लोचारिया सॉन्ग अभी को सॉन्ग ऑफ द टाइप हम करबी काम तुम लालो ini तुम करबी kan de करबी थोइंग लोंग lo sitai sitai करबी को सिने तो कुछ को सिटा में करबी ang long dan tang ke dokar di dunia state status implementation full present adalah actually if it si enjoy long
Alasi labangso ST status implementation of that. ST plan apa ST hills lah. Pasal ni ada ketak ke box state dong. Kasi nanti tum KS ahin pen, nanti tum mai stand copy dong. Mate labangso ST status implementation of that nanti pen copy sih. Alam tepat lah itu kan. Nowadays, Kirby Life, ahin pen ini so conclave. So along nili akansi notice Kirby Life telanga datang kini panelist dong itu activity implementation lo data do we dong pa nili akansi katong pada kajero ini ST status alam le pulo te 1949-50 alinkan halaso khasiya tumhan mizo tumhan naga tumhan tension lo kado we tribal tumhan ST ipia hut Rupnath Brahmo agang ke STH agang ke alang explain de lo alang tunge boro tunge STH ke dode long athai ke nitunge dode nitunge plains long sde nitunge advanced society basically STH ke project de halaso hutsi karbiatom bangke nitung samsung sinti attu mahot da Gopinath Bordo attu mahot karbiathai tunge habit long sdo long sido piroi kecoa kai potensi level bangke STH bangke very luckily itu me karya kai bangke STH ke long dun logo halaso hot pen itu bangke STH si banglo pen moken 18% si 1982 inkan 1982 bangke isi order baklang lo plains long tido karbi domanta STH si pinapo orang ke halaso order baklang sita halaso hot Chandra Basomatari alange rural Boro leader lo plains lo alang si karba khai ma instigate lo so instigate kanma si karba khai plains lo gedo kar bitu halaso la STH 1982 la so order bange la tunge revoke dan masih la bange pending so halaso pending kibi la si congress adin osi la so pending kibi la so responsible congress e nai kusini ponto sipini la swatim long STH alam pulote ilitunge karbia khai tunge lage itum pindeng simpot nahole karbido sita itum pindeng simpot isiwe kecho gido ni bokom itum isiwe posi dage ke plan ngala magale dage plains long do sita itum plains tho long do simsa itum long aso kache thapa bidar nei itum karbido chore song to se da karbite karbilo dage isiwe rakhai lo posi la kache plek ba vidaksi da unitedly ini to marja lobolote non ini to alada karbiang angtan long kedo karbite pan welfare council ki pj long stame STH lobolote lake long da prante ni to lo Tore kote hai nare to karbito chali asong pe pa sa ST da to alam thi kopi ma nare to ada pen yo la pulang bangsa lai tang thok ka ju bang bang ban ki sta ni ni no na por ki pon kan tu na ni to sing hom ka ma ki to na do sing no ha just na ai ni to ka ya ke to pa ta na ni ta te lo Amerika bipu song chok asong tum sabe Amerika bi amen pen ya sti sta sala ni to implementation dia kan pedangan kate song dono la pen ka bi amen pen se kami sti sta implementation dia kan ka de mam kan do organization do aji din koi pen pen kita la song bom pen ko pai ke me usi si bang pulang ko ka bi pi se ko do la sti sta implementation dia kan ke to apa para ko no si la implementation lihat ST status dak jongsi dak kita opor to mapan ST hills pidet lapen thoi long si kita opor thoi status ma plan status pidet lotante ini to bang sok thang ini to karden no to mas council pen amate ruling government pen no asi kopisi poitima athema same tribe same status la bang sok thak ta ko si thang pak la jima Ini ada gimana Nordic Life Haven Pen Conclave Kibipon non sedelegalan tiap putar setan cibong malam ini dah panel an bantu banta
kardom suruh pajero lo pen ini lapang so conclave lo cetan simung masih harus pen piti seri pirap sari apan ke bang tuhan anta nilai pen kardom pajero jadi historical background bang ke home deh lo ati muher jai kathar kaninje alam along ta keli dulu penon Thompson yang ye alam ta keli dulu Jatala kathar hai long kaninge long mali si bage mili kachini ne pone pine setada mongo sena pen areas tumsi kapadadun boba ke mili clear bang agar lasona alijal long ne hala bang eta ke kamki do tum do po bata deli tum ke tonte joni tai po sida hala so chum jedat lo masola mo bang ke pin yani anda chum jedat lo bang ke hok lo ta komare kamki po bangke, pada bangke itu insai bangke, sila bangsung mo pen, itu nangnam produk lo bangke, inglo so, dat asam lo bang amjok de STH ban STP, bukan thaka bangke, pen lasu angkong ta, itu long rapet atau mangkong ta, bisarlan di masa mo bangke as plan lo tambe la tumke ST plan status long lo tiwa tumda long lo ST long lo plan lo tambe ST plan status long lo garu tumda long lo ta ST hills long lo plan lo ta ST plan status long lo ta buru tumba ke ola pen kese pen keninge pon gijong pon ajo ini lo deh, jadi perlu nak ben buru bangke, labang so status long le dan pun nabi buru ekor along close it of the buru ekor along ke pulau de buru atung inglong arlo itu bah buru len kan itu karbeng mo ben di masa lo do buru tu bangke ST status di Polandia. Lama bang, ekor tu sign along, so lam tu kong. So pen fige implementation abang ke kar Bangalore Autonomous Council hala bangso road SDC atau si cari lo, pen hala bangso road kar Bangalore Autonomous Council pen mata tukjir pen si pilo. Je buru ke pan, bu alam kali isi beralo muri lo. Isi berada kaya pan, ini kategori ketha, abang kecok je, dan isi berada kategori long si binangi, lah si boro tuan je ke ST plan, posi ada recognize lo, posi living in hills area, boro people teman ta ST plan si recognize tapo, pen ST hills, dah karbiang lo do karbi. Atum hanke ST hills pusi recognize lo asam lo dia lo la pusi siver ke siver adder lo siver lo uri lo ke hak nang ne la si plan lo do karpi temanda ST hills status ponangi wo banke top jil sensi karbeno Thomas Council pen pilo pen hala so utha banke dibe dare chekroi bela be non puta chekroi sa si do lo chekroi alam theba je non ke ilitum kapalongnya tuar betul. Mana lama kelong leader dia pan kacir dipet kacir dana tuar baga temu ke lagi dulu. Tenon kapalongnya tuar betul. Si kapalongnya tuar pulutante itu boru ekor close it kroy dulu pulutante. Karbiang lo lalu itu aburu tumbang ke STU status nang po. Pen karbiang lo outside itu akar pi tumbang ke ST plan status nang po. Long si close itu ta BTC like kroy pulutante. Ta ini bagai laki kroy unai ajo ini si non putar implement. Te non bagai illegal lain bagai close itu ta langsung poro ekor. Tas te pinpen. Kupende atuar doma. Polam last la song propen so dogs kidohut pen lahai pen la non welfare la so council keseng lahai itu welam the abuda
Cetan cibong mong pen, state government pen isya suggestion do. Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ain pen isi suggestion do. Je hala BTA dia accord la so as bodo accord lo se paste pin pen ancestor po hisap pen Karbiangong Autonomous Council atum jongsi Hoy mana Karbiangong penantan ke do akar bi tumda hen siwet rit siwet atumlo kipki ke plan along wet lo tu jongsi Karbiangong Autonomous Council pen nang tok lu tante ni da Assam cabinet along Chingwai po pen Assam cabinet pen papas po pen notification pen laso ST status kipi ponderji lapang so awar saida cabinet kali laso awar saida do pusi Himanta Biswa Sarma Dr. Himanta Biswa Sarma pen hala clause 8 of the Bodo Accord abang pas the pin pen ancestor itu ngem siwet lo ke plan kipi lo wet lo jongsi Karbiangong Autonomous Council pen nang rekomend lo tante itu labang so ka consider penjapan itu kibinet mencintai punji pen laso alam the putak ba Karbiangong menantang kedo Karbi pini Sulitpur puno pini Lukhimpur kedo puno pini da Kamrup Adungarai kedo Karbi puno Kasar kedo Karbi puno alang ditumta ahok lo ditumta ke plan kipi ke ditumta isilet to bola tumta laso bangke cekrong hip pensi labang so warsai KNG apan bana bifani se option basi alam theke peklando alam so putak bang itum kuan tuhan ni ijima chok ijima hola bang so pada bang kesetan tumum bang level level ko cetan tunang kota setame lason option ta le tum singwai no Karbiangong do akar bila pen council pen outside the local singwai no jong se ancestors labang so a proses pen status na pipondiapan itu state government pen ta Chingwai pon mi pohon ke state government pen ke clearly situ discussion hutan kanuna tapi nono ke itu so proses alo ke dam ba itu mahai na ba itu Chingwai paket makok asi non la so putak lo la si non la ke udah pen kumar ke claim kili li pentong pini aniata itu Karbiangong menantar itu agar itu estitas long negara la bangke itu kadang si responsible lo la masuk utak non nang itu hin pen Chingwai panabang kepa pen Chingwai jesiar lo pot juru baju Laka kram ti kapacini te pot market do emela dosin lo hak ya pan juru lo la pen lo tulang babang su ini tong ST status na 6 dulu babang su implementation of that alang lihin pen bidi sore la pen alang lihin pen kopi la te si cepat lagi ni adu phone itu na akan kan terong alang di pansi la bang so korban no ki konten Laso alam the bangke kasiwan pasti mucok kasiwan aja loh so ini makanya jadi kemana ya apa yang event ini lagi bang tadi kemana apa yang promote ini lagi bang tadi itu ada bang kopi bosan waktu tujuh deh lah masukkan saya loh kena so jangan kami klaim kita nanti dipan dalam di tarikh sudah abi yang sedang dipedang hektar dalam di bikin hektar langsung terus sih jangan nanti klaim kita arona teng asistem teng pontek program teng political slogan guri cok ke ilah ke
Athera da procedure do. Non a present position kachili nahi hai kina so. P43 itu pan ST Hills mana? Constitution of ST Hills talking. Borodom pan people say ST plain hogi. Lepas tu kachili nahi kina so. Ratte la akhir adu bonga. Ini tu apa? Ada yang lo tu kecil guna aku ke backward track. Backward track waktu apa? Api Government of India Act Pen 2019, 1919. Government of India Act Pen aku putus itu mana bangke? Itu ke lo Government of India Act 1935. Pen aku itu mana putus lo? Lalu aku bangke no backward track putusnya lo. Lalu bangke excluded, partially excluded policemen. Karena ke bawah tu player missing itu tu nak pergi dulu lagi. Ini orang tu berarti. Dia buat track tu, pakai change lagi tu berarti. Itu mana? Constitution orang orang lo, adalah excluded, partially excluded area apa tu aman kiri po. Constitution orang cuma ambil pakai itu mana pakai autonomous district itu mana? Lalu asal lo ke district bajani di kau. Ala district bajani kibina ja kena so. Adi itu minggu masuk tu apa protection akina boleh. Itu pun protection ada pilih yang nangji apa si autonomous district tu dia tu tanah pilih. Apa bego track buat rumah orang ni? Bego track tu nanti pun dia tu pada bangke, hala tu bangke district ada autonomous district tu dia. Lalu position ke, akhirnya dia kecil abu bangke MP election, article 30, article 32 tu kecil abu ko. MLA election, kalau so reservation ko kecil abu ko. ST inoa so tu fancy parliament along, pali dunanji program de reservation kuri tiwi na boleh jadi titik abu. Assembly लोग तारा ना तो बात रिजर्वेशन पीरियड ना भुगले चले जाते हैं। आप उस वाला बच्चा आप लोग हले एडमिशन होने के चला आप चली कुपिने साकुरी का है अगर होता हो एडमिशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अल्लाह बोले के चला आप चली itu political future pada cara lo nasi labang itu agak pekik sekian nih share lo perlu tanya deh ini agak break inglo masuk kali itu mau bantah inglo masuk ahok apa ngarada lagi kecil langsung kita lihat lasi na present position ke leher lasi hala scheduled tribe order 1950 lo ta nol ta amendment bom lo kita hala masuk structure bang nol ta amendment pun ini structure bang ke hajat kilo itu in the autonomous district. In the autonomous district kan okay, komanda fancy, inglo masuk tu hoko. Hada ki tingben, nang pilo, 1, 2, 3, 4, nang pilo, ini tu ke 11 nombor ni kalau dia sabi puning. Allah soal list tu bangke, la bangke autonomous district aglo alis. Lapen initial list dulu, share track. In the districts other than autonomous district, usi structure ke semua. Hala other than autonomous district bola orang ke lagi boro dulu, missing dulu, rabah dulu, aja dulu. Nora bangke itu problem ada. Itu problem bangke, itu pun itu ta, kan itu ta, agak prayer district. District other than autonomous district pun lebih dulu kok. Hala cuma bangke. Jangan status ada. So thought si hiu district kalau kita agak mereka try betul lalu tu kok. Kena autonomous district kalau nak itu kok. Kalau cuma kita problem loh sekarang kita demand pun itu kita
ST Hills lo ni kita kasih bilang kuri. Nah itu mana kontroversi ada pin pen opposition ke lain non lagi. Non dak pen a problem disorder itu lo. Nah amendment isi office order pilot oleh 1982 sa office order ini. Dia DC itu kan order pilot langsung kami itu paran ke langsung ta ST Hills lo boleh Hora, la tuma pibo la sorte que se pibo lo. Coba ya. Harus conscious sobre la. No caso su conscious. La sala da subir leno. Subir leno pose schedule tribe angom lo. Saya schedule tribe kami itu hang lo de. Hada ka structure bangke autonomous districts adalah autonomous district. Pulau dan de pulau alo senang hangum ko. Nali autonomous district polong senang hang junji, tapi ST Hills hang junji pulau dan de muka isu hula bangke autonomous district arisiten atau sipine ko gigan de. Adila dake kene area specific structure benar, tribe specific structure benar. Lalu ada problem dah hello lah, so problem kita aktif kita lalu tu kami soalnya ini. Ada dah apa government tu mistake level. Mungkin tu MLA ni ke pon, rare lah. Mistake level. Garo tu apa? Abang, lalu ini ke originally ke mana autonomous district kalau tribal. Akhirnya tu dah movement level jalo amat, hal ke STS ke pindah dah. Autonomous district ke. Kalau dah hanya autonomous district tu convert ada apa? Abis autonomous district kerja apa sih ada kan bangke? Ada autonomous district. Tapi ini ke generally ke ST place lebih dulu. Hal tu apa kerja lo? Aje, langsung thos si dua mata lo, sosok ni di masa mata lo. Apa lo jatuh waktu si la pupu terlalu pulau tu terlalu apa? Lasi lalu itu mana ada suatu mistake apa sih? Bini close A adalah pasti cipong ini. Boron tu mereka SPB plan dulu. Setelah tu mereka SPB sendiri mereka tu ende. India government tu mah reply argument tu, counter argument tu. Ini tu apa dah pulau? Mudah akan itu mah ke SPB seharga. Jadi tu SPC itu SPC penisi recommendation kilo. Nota record lo duji isi resolution record lah nota duji. Jadi ini isi akhe mespan ekse asetas pinanji kursi ni letup ke ala sorry recommendation duji. Ada so problem tiga kan lo. Area spesifik dalam tu. Lalu structure larle orang se itu kami orang tak itu kami itu main bicara tu. Kalau bahasa ceram ni orang se constitutional lo structure lo larle. Masalah tidak so. Hei, masalah so ni. Anu orang kemudian itu memang pulau. Ke government itu problem dulu. I don't think this problem can be solved that way. Khususnya solve dia mana yang kan? Loh itu yang ke kan dia ke cici lah है. जे ST Hills को by ancestry. Ancestry ban jelang sudah tu benda kan itu apa itu kami dapat. Dolar itu akan itu benda ST Hills sudah po. Lalu ada yang sih doktor admission apa NDK admission kita hasil po, lalu lolos po. Sudah kami itu sekali jalan je. ST Hills ya. Pemanya corona amma lalu ni, ukian mudi jom sih. Hala semuanya pada sit tidak ada jomne. Dake ala ke di price lo prodan de hala kodam lo po. Kodam lo kan ke koda so bisa ke pilo. Nang ke ST Hills semuanya tu kan kerja lo kan terus ni ke nanti. Nang kerja lo so kan ke. Apa nang ke ha Misalnya district ni pernah apa nang ke ST Hills nang ke ini laso kota nang itu ni pernah pukul po. State government pele notification tidak pusat constitutional structure lah. Lo kan de dari sini. Lasi itu kena sok dari sini lo lah. Structure lah. State government pen recommendation pen tak pelan lah. Dia structure lah ini. Dia kodang mah akhe, apang pen independent about categorize tang akhe. Plain tribe lo dan ten lo hok le tu tak plain tribe ikut nampo.
hill tribe le pusita no le to se hill tribe ni koplang po pulo ka problem bang okay Allah so bangke base the bangke halo kene autonomous district pa keteli longa in the autonomous district pa keteli longa is a proviso to provided that those tribe belonging to Karbi, so residing in other districts also will be considered as official scheduled tribe. Yes, what a proviso by law say constitutional law at the look, again, like legal problem, the affect the problem. This is the weekend. Allah so macam dekhe bola hai la so problem bang ke isu ko ta part to ke lage resolve le la constitution amendment ko Choro ke block hai taklam ke kapan constitutional tham ko pisi ke tham ma mani macam maro labang so phak sita dia lang likla tak pen ele to ma phang tham no si labang so atopik apukha jong si estis tada sabta jong si pura da to pen ko mani ka sita tung ane ke handle ko ta te alang itu ma pasal polpan ti koneka Finish pen udah live mo lang ini labang so konflik long ini tajui bang adjustment lah hello dia labang so scheduling lens track tum ke hang long ini tunta ladapen apran ke se plan bom hut puno 92 pen opinion tame kira abdul harap plans karbi ke se youtube pen channel amerika bi kape asong plans is dobar pen channel tum time to time chetong ga do ya sando la se hala bang so ni karjulo nikan ke thom apran la isi karbi delegation mang hada ke don karbi dorbar pen chenglo KSU pen chenglo tena na song bang KSM pen chenglo da non ki bom doktor tumira CM ake hai arang ni temba mang sehanglo je hala so temelang tu da patang lo non te di mana ba la se hala so di silam the kapak lang la hello je jasumet ti lada penelisang bong ake hai jai kata ada komisioner ke domo moho dasuma ada plan sakar bicara kamruk dan celok kamruk kan arang tam tentang isi alang li ban kapin khat ponu je nang tunjong si hills tribe esti long nai pun te nang tum bangkai amerika bi bukan nang tum tino in resort teron pen celok non tar baca top loi in resort teron pen celok alang li pin khat alang li nang alam Amerika bi kusinang tungke hanan ko ate karbi puye already longal di mahaso pencok karbi ngok tumange karbi ST Hills puye longal la sinang tungpe karbi puisa pe longal Amerika bi puisa se memorandum pen chenglok dak chiwana nang pakang Amerika bi puisa tungke la non kapre kesu no mele tungke han pe la bangke atu chekroi dule English of teron no group bangke Lasi jong si lajong si ahok lu pude lagi serius delegation karbi yang si ketak nama bang. Amerika karbi dah mana dulu tu lah Amerika karbi pada general karbi ada. Lasi laso bang jong si ahok lu pude lah bang. Chok cile di ni karbi lang laso alam ke alam ke kaya. Second thing ni aku kapan sini asal lo je last Assam Chief Minister berhanglu. Je laso tu almost cekraya lo laso SDA hirian ke. Nak songbujit kan cenglok. Bisunat nogo kamu along tim mana tu je kipi po almost cokalo amat data men kagunubun kathuri dun ke dhiran inti wajib kathar tu hala solve pulo je nitum jong se non by ST Hills pulo nitu political rights kupilo hada bange ST Hills pulo ke latum panchayat election pulo laja pulo nitum political rights sabe pulo asila tu bange ST Plains kota jne asila bang state government में non मगे उनके अंदर बोलो लसी लापान सी पुदल हिमंत बिश्व शर्मा लो नगे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर रुनुस पे ग्रुप नांगसुम केजो मन पॉलिटिकली बेनिफिट्स बनतो नाही मा माने जनरल एज ए होल कार्बिया तुम एजुकेशन बेनिफिट साकुरी पेंशन लो काटो के खोलो बांगो नांगतुम नाही चीफ मिनिस्टर अनि थिकाय लो फिके पुलो हेदि फा इंदु मसिया मन पुलो तुली की तोंदा के लगा मानो ने से यहां तो लागे पुली के साको यहां से अपोज करिस apa coba kalau alam di MLA saat tadi, nasi itu bahini itu nonta
ST Hills nangi walk zaman ST Hills lo belum itu ke political benefit long le dapat panchayat election long le baki lain long le lah. Kayak general bang tidak chief minister nanti dia political benefit sebelum nanti sebut tu mana pun. Lapan dah puluh. Je pinian dah nanti players long kita tu je pini doktor engineer pini kata वो इधर बस आखिरी के long tu sampai tu je lagu big brother atau मगे ani के में जो है से pinian का नाम खेल उन्हें कुमाने बिस्नाथ तो ना काम लोग तुमका ST Hills aku tak ada akar di tunggu sampai doktor engineer cari long halat tu yang si isi Hills aku tak pidal pulang deh nanti ke long ni jadi lah anda nak pro salah tu alang tu mungkin saya so nanti nasi anda ni jam tiga nanti kaju bang kaju bang alang ni mulai lo je pihak posisi nang le lah so bang pihak lo je ST Hills long ni Amerika bi pasang berhangat karbi pun not karbi Amerika bi pun ini asal langsung si Indra Sort terus mencelok pihak lagi langsung tu di bocor mana ke hai kaju alam tu isi dapat langsung ada semen tu bang ke APSL sih lo kami pun jadi kita lagi hai nanti kisah pun lo ST Hills lamang soal le kaju NG aja ini karbian lo macam demang santan ke dokar dia tu mapan ke thak lalu sosi aku ke bang lo ke thak pergi pun orang bang ke Amerika bi amen pen kali pun lepas ST Hills lo pun elo lalu sosi alam ni lamang cakap apa dah sila bang so petang yang pen kopi si pun tu nak hai Amerika bi pu alam angang ji pute nili chini dundit nili tali le bang Amerika bi tu claim lo lah mungkin lah hala tu claim nan kok tu hala tu na je an ke lai lo kar bi pu ke na tu mana PL lo ke kopi sina tinggal lah par ke kar bi pu PL lo ke lapor kar bi pu ka kapre ke na pikek lo amat si la Amerika bi pupin chong si pupu da Amri lo pot amat si Amri akar bi atum lo pot Amerika bi pu selam si halatum si ke claim la ngeli tanda jo pun ni le 1983 ni Mone bong bosen na re se chong thaw lam le ne me pini ra yu long la nile pon ke kasih lamjun dia tunjuk rong tu upole bang se lam lagi mete no mata la segala la Register of India ini pulo ya karbi punya nang nang piun elo nang pitang boleh ujung hala tu mai pun nang tunjong si hala boro tunda bisaralam boro tunda boro pasari itu muda, kalau tu muda sunwal pada tu ke, lapen tengal pada tu tulang ke, kalau tu mani separate jet lo ke, lapor ni tu mafanta karbi, yang ni pion ente Amri karbi boleh nak pinun kujo lah, tunti kudu. Neli sini yang dia bang 1983 yang insan si 1983 nama perang cakap, 1983 yang neli nak lo tu, neli asyik Agos ani yang ngawang si dolan, lapen Agos 29 yang ni leha Tespur lagi tu 1983. Nili aja pun dia pin lah yang mat pun nak julong lelon ni pergi yang net tu memang. Coba pakai hai. Lapen sini linan point tu, jom si India government jom si ping tung pute la Garbi Hill tribes kule ha pun anda extended non kule putamele Amri punang nelo jata punang nelo extended non pun ke tela tu pilo ke pipede pide endo coba pakai hai lapan sopo tak non pu lapan tu penyo si kaju kampung ane kengapan tu dekat tanda polisi panik tu komawan abang tu pasti kaju kampung mah amen sumi dapat ada direct question hello Kardong milihan sari piso nasi mili question na ke literal sir nasi aritum nasi muhet jangli puitlo la si proviso jong si pacu rundet botan ke na soba asap so tung ST antar university do harman asap so abar sai duji dota hai botan ke no jasmet ala boru atumta no son sida karbian no malong ala tumta STH kinang je phani si proviso atumta
nang sing da ben patun tu dia to budang te hala sur dan koson si itu tu react tu nang pola ben koson si response tu nang pola lapangan ini saya shon akhirnya kunane ke itu malah solution mana mau ini नॉर्दर्न अमेरिका भी पूरा भी क्या है चोको है अला भी नेरो इसी अग्रुप भागे चोको तब प्लेनर डिस्ट्रिक्ट लोग कितने का तो आकार की कर देते हैं अब वहाँ सूतले अला तो हान मुझे था अब हम लोग लेते हैं आकार का ट्राई नेतो के कार की मुझे आकार का ट्राई पूरे ना तुम चीज़ तुम मुझे था तो सिंगापुर सोल पहले लोगों सोल सिंगापुर सोल लोगों ने kilo mungkin di kuping lo. Lalu problem solve saya lah. Amerika ni cuma politik lo tak, problem ni. Lalu sini teknologi apa problem? Apa ke? Ini solve ni program ke? Hala in adaran autonomous district lo dah proviso bi kau nak ko. Lapan ke in the district of in the autonomous district ko kategori lo tak, proviso bi kau nak ko. Aseta isia kena dulu lo ke. Political kena reservation apa ke? Ini dulu loh tu plan district loh. Lagi political itu ke artikel 332 apa ke? Itu England semua sekarang. Lalu autonomous system sekarang. Bicara apa? Political reservation ke jaga si di Luxembourg. Seda ada break reservation, non educational reservation tahu. Punya satu reservation yang betul betul ke? Ini dulu loh itu apa? Jadi political apa kena apa? Itu jangan lagi. Maka nak share semua lagi. Itu untuk apa share pun dia tu. Maka itu hal share pun dia tu. Lagi halal maka apa dia tu. Lagi ke toko. Lagi kami pun halal. Ancestry buat formula dah. Ada tak ancestry buat formula pada end to change. Lagi menghala constitutional law, structural law, lagi pakai tiga lagi ke legally stand within it. Coba sound operator, sound asap so asik kepat je pan cuning dilo. Ada malah dak light dah bom masih hala dak kaprek notice ka light nom. Nak kelang bom arah pun si kami laba asik cok dak juga pun si cepat kelang pun masih nom. Lah kepat bom bangke, lah AC di bang asap so kepat sambang pandai nampak. Lah punah lah istabat tumle dak ikla AC bang, kepapan sampai pas jadi kalau apa lah yang hab yang kita cek nanti lah kan sabang home kayak tu. Apa desi? Iya. Halo pun nanti tumsi lah kan, kau pun tunggu apa sih? Biji mahal pun ada apa? Masih ada cerita papan mampu benda. Halo tiba tumsi papan tidak. Halo papan berapa papan alam di papan tidak. Nanti tu lah modal nanti tu entah di langkong dan pun kalau pernah. Coba bilang ini, siapa kan? MLA kan di sini di question isi ada semua. Kamu ya, aku itu analis terus soal nak kan itu loh. STS tetas josi plan district kerja itu kami pelong dengan ji pelong te. Aja asal ikan kita ni constitutional law. Lalu so Indian teknologi itu alam ini berada alam ini je. Tapi non kalau konstitusional ke Indian dia kan hal bangsa Jepang itu tu ke non ruling government gitu. Tapi nanti tu non alam so acak kau cahaya kan nanti tu klaim teknologi mah. Coba no. Kardon, dilihat ke? Di responderan, nol kantor litum discard bom, lagi victim ke litum, nili ke golaka district itu, hi cuma jatuh, nanti tuh tar dulu hai lemene, mikir lihat pusat yang itu dah bom kan, tapi apa pancayan tu, mikir lihat pancayan pusat yang itu bom kan, lagi lapan tu discard bom ke victim ke litum tu, lagi nili directly question lagi, MLA sah ke hai sah. Nili question ada kalau je kedamtan nili 2008 nili matriculation apa depan nili Difu government college mana cakap ikut bangke Ladakh jo tu admission form tu jawab tu na ho hola tu nili tu ham caste certificate mana hando
Lagi hola so caste certificate banke nilitum Golaghat district banke all Assam tribal sangha banke caste nanti student dong. Amati labang so juntu non nilitum lapesti plain by hills aso ke hang bom amati hola so all Assam tribal sangha banda labang so caste banke nilitum hono na isu setelo. Lagi non abang nili question abang ke non jauh si nilitum gop college admission bagane medical entrance exam itu ya bagane admission nilitum bang caste certificate banke plain district amane koso through de na isu po lagi halo nili question bang kincho Focus no puna. Masih ni apa mau? Focus no. Dak itu kacang kibang somni alam teki le tapi ke dolan ngerti nanti. Apol nanti pesan teh, election po tema dak. Nanti tu malam teh kopi ba po aja ni pen kartu ji si dak apol sai tu surya po pen pusi kami kadang-kadang apa putuk dia nanti stop untuk lo. Lasi nanti pen masuk nanti pan kartu lam teh ban. Nanti lakwa nanti. Nang lihat di lihat mana kerja? Pulang lihat. Kali-kali nanti.